رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه، فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami ini semua pendosa, ya Allah. Telah banyak maksiat yang kami kerjakan, tapi Engkau, ya Allah, masih memberikan nikmat kepada kami. Walau senantiasa kami menistakan diri-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Semoga ketika kami kembali kepadamu, ya Allah, kami sempat membaca kalimat tauhid yang Engkau muliakan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa dua ayah bunda kami yang sudah mendidik kami sehingga kami menjadi dewasa, menjadi manusia yang berguna. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa para guru-guru kami, ya Allah, yang mereka bersusah payah mendidik kami supaya kami menjadi orang yang beriman. Ya Allah, jangan jadikan kami ahli neraka, ya Allah. Kami tak mampu menahannya walau satu detik, ya Allah. Diri-Mu, ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Qalbun بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه، فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه